الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا فلك لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم عيدا للمتقين وجعله هدى ورحمة للعالمين إلا الله وحده لا شريك له تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار الله أكبر الله أكبر اللهم اجعل هذا بلدا آمنة مطمئنة وسلاما على المرسلين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah melampaui Allah Ta'ala sigang mapang kamaya tom pasalawa kamajan negeri pangulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar walillahil hamd dan ni hari duwidi tangga bangia dimastin ko na jaran wasarad Kimurian dengan dosa, timbangu mampasan kanan, apasanya satarim borembo, antayang ibang masarana dua. Sisigin saramat tong perumat, amar rahat tomi tempatin pemasalan dulu sa kanan nampas ang mabiring kasih. Daturun magian dekang mata baktaran airan nuta. Takang ilalang di surga. Sama kaya beranuta Allahu Akbar walillahil hamd Merannu ke ande Allah Merannu niat kata Kami tabatri gundulong puwari si bulang Kamana kananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Janna min jihadil sagir ilal jihadil akbar Mote magande kam mabatri gundul ke dia Mari bunduk kaliman longpoa takbang ke sahana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa jihadul akbar magane ije bagutain bunduk longpoangan na ande bunduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakana jihadul akbar bahwa jihadun nafsi na ia bunduk kan longpoa yang yantu bunduk na hawa nafsuwa Allahu akbar Allah lillahil hamd Ranutan niya Ranu sileo kisimpong pamay Ang utan sa liban lalutan Inayami ko taon Nagay ko sa akin na Inayami ko tayong diyari katagyan Inayami ko tayong anak Talalumira nyawana Kadingin-dingin na Alanggir sa anak Tagampil salo si tempa-tempa Kuntumo si tataw suna Kunturin mo pamay Pirina, untuk kilat tagirina, untuk parigonturuk pangulapat. Numira yan dayang, masimpo ikaw maluang nutrangi bainin na.
Adungi kesenyan rumangino kina nalandri anya upasi sala. Nante mamo iya kamma taufuka na kamase. Kamandon sama manggia. Punna sini kita uwa turun mari palapas sanganne. Kumami iya masasay rupanna. Mamparuntuk pamaina. Iramaran ng ngalibaran na tao. Mabicara na ng atin ng kana. Upanangasin ang niyong Macilla marumbang asim bagian na. Kabaniya iyan rona. Sigana manggina ang pamaliyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Kung nachiri sa ingagani na rin ang mana na dirungan. Na alimamo iya kalina. Mas ang kukupan niyo na. Ang kutakota ka rin na. Magkikala ng atin na. Orang itu pikiran na, an nawa sarin na, nagani lalang di pamain na. Palat to jena natyam maktu malia, mengeko iya mabokang ito masaile. Jena kurang pamaling-malin na. Tuwira ng jaya, numera itu uruna, doon na ikatungin ta. Kaya na iya pagpikato paling mabagi nga mari tumatay at niyayin ito apa-apa ni Kandre. Pagpikato paling malaki paling bagi nga. Simen tumari tumatay Tuangin lang sambayan. Allahumma firi dunubi. Rahimuhuma kama rabbayani sagira. Itu salah satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Simpun na kamasaya. Dingin na, kau buka na kamasi. Kacilakan na yan ni Allah. Kau kalumay niya, kapantrakan ni salon di Allah kiyama ka. Kau paro kumatan na, pikiran sona dongko na. Kanagana ka rin Allah subhanahu wa ta'ala. Ako minasyitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukazimuddin. Fadhalika alladhi yali'ul yatim. Wala yahuddu amil miskin. Bicara Nagaring Allah subhanahu wa ta'ala Sinantawa ang piballi-balliya gamaya Munuro hagkina Tautiri tarima Imianto kay silangan na Imianto subhanahu wa ta'ala Siapa pun orang yang telah mengaku dirinya adalah orang Islam At tanto minto sannan Imianto salaman dari Allah kiyamaka Kunna niya kay silangan na diterima dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya niya, najujukan ni ayat kasumpayan ka na pala yahudu alaka. Nagana, karong Allah sarada sumpanin. Tani tarima ay kay silangan na. Yamihan tutaw tinaya podulin na ritao kukang anak kawase. Na tinaturon na ero at sare-sare paano ni Kande. Dan apa ang ritao kasiya-siya. Naraka sa lang tampak kajanangan na nagkaroon Allah subhanahu wa ta'ala na sa wakti na naero na basura kaya ganyan ka na warambaran na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mami sahib kandil lain jambahu wa jabahatuhu wakti na naero na basura jab ka barambaran na kaya yung kusalan real wag yamaka Demianto si kang mabahali noon na kanapasulukan niya sana. Demianto ng panipasambilan tayo patano manong bara. Ipadyarihan to ang ipoy sa tirikapipi. Salang ilayan na raka. Nang isorong mamuli-muli. Isigatuang batangkali. Demianto patano manong bara. Ito ang ipoy sa mampipil na raka. Nang panisamang ng bawana. Patano manong barang. Tangasulong kaya kanan tumpong na linoan na. Ipagawin na galing ka na kumain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Majahitong iparanta ummay sila. Biasat kanyarian di kampung-kampunan niya may paranta nupataw. Ang nganiyay karen na isila. Mudah-mudahan tila niya niya ang kama. Kung napain niya itong gamat niya ayin tugas sa bicara. Kaya ito bicarita. Kaya magilaro sa launet kitama. Apa kang mana?
niat turibalana apala bantuan apa repiti bagi minadoy na pala biar sa napala sama tanigan nagpiri ka andre uruwatu na nakana ayan di sana jantu kamasianno sana to dan tenana na kung apa mo ko pag ruan na nakanapun na tukang mapango kamasian na iano na pagti pa magapintalun na nakana so jana kebetulan ngandi ko banggapantoyan ko ang yundang na yagi balea aku sana ngin kero kangin ngani nai nakananun na iano nakanina na iano iya ina nangisin na pa sa umanliwanli ano na tohin na tawanin rangangi nakambuhi pa rin mo ko hingga unasati ko sa riyan ko bilang sabu ko sa riyan ko tiara ko ang bilang ang pamundrona tamira sa nugaroki ko sa riyan ko ataro ang pulo nito yung pamundrona wana anne kau kamaya ruway dosa nagapa dosa inalandri ang maliwalina anong natonyin ang parasaring yang hindray magaruana dosa ipone langit tinana na masubujat ka barang-barang barangkana ku riya kanitarimayan tu kahilangan na kasawaan dyan anni puasaya yami antu salah sente kajarian ni silang edebatan na kaniya jadi pun naniya Quran dengan tulajari kini kana tao silang Allahu Akbar Allahu Akbar nah sang negama kapasak kewat tainay sang kuntutong magian negama tainay o kirina sang kuntutong magian negama amat triwatan ng dosa nasabajan jiwat terkaling Allah sunnaniyaji jami'an tu sikam ma'amali Allah subhanahu wa ta'ala nasabali bajan jiwat terkaling Napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangsana wa kama fi layanihi harajan juruhi inai tao raja nga puasa isibulang asal luna harajan todo niya manasa nilulusa yung tusikonto nasaba janji batru kan Allah subhanahu wa ta'ala nasang kuntuto mantuya anak bewat semua terutan nandona na tangkasana niya ana patriga dosa liwan lawa kasala mele ni naraka suruga tempat nasama Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd panas itu aja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah Maya ini bilang ngeri pore karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala dia kan kimbonon ila suci Ramadan nganne Nasallallahu alaihi wasallam lau ta'alamu ummati bi karamati la wala kullaha Ramadan seandainya umatku nasi kita maafaya na kimbolang manasana palagi ang kanaya o kanang kunna ta'ala pagkari lawe si kang mabula sampulwa siya de mula isibulang asalunan ne pagkantamayan siya mi ang tulang marahin pangmagirapirina pangmatulang suci Ramadan nga salah satu dia kalabiran na kimbolang ng suci Ramadan niya kinapao ka rin Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر خير من ألف شهر dan seterusnya. Nakana karim Allah subhanahu wa ta'ala inakki Allah ta'ala paturun nikana bangi Lailatul Qadar Lailatul Qadar khairum min alfi syahr dan iya Lailatul Qadar itu jami'an tulakbira ini bagi tangan ini tidak bulan pantaran bulan suci makan pangmatelak kiri. Iya itu nania anak bulan bicara
paling ilang desa ang kana. Anto pa yung surulong muna. Iba-liba niya doon na hapos nga. Tetapi tidak semudah itu saudara. Ingatkan baik-baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min sa'imin laisa lahu illa al-ju'i wal asad. Majai ang gaukannya ya antahannya kipur gawat dunia naka mingkatena nagappa matumatay puasana pasang alin na pate dirilino kena nagpapahalana di Allah kaya naray kasalam tampag kanyan ng ana nasabat kene taring amal puasa nah nasambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu qaumin la yuqbal ibadatuhu fi syahri Ramadan talu kaum tinakikali-kali niya kulin tarina ilalan di bulan suci Ramadana ilu juga al-awwalu haqul wajib pertama-tama tau tinain tadi amal puasana dan amal di dalam bulan suci Ramadan itu kami antu tahu dorakaya kami antu painay urane punna dosa yarga nuraka riwayat manakana naraka saman tampak kejanana dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Masih Alhamdulillah. Ini pi. Mana mamanya kamu bilangnya aneh. Biarlah supaya. Katanya di kalandrian saya matang. Alhamdulillah. Lanjut deh. Saya ada waktu sebelum suara kaman di kampung. Mangyat ceramah Ramadan. Saya masih di daerah terpencil. Bila renggu. Saudara kebetulan kena Palestri antama. Anjir dunia tanah ni ramanya di masjid kan. Anjir masjid ni pakalina. Ni burania. Inak kere akan mimbe hadon to kore ote to vai sarang na langger sawari boko. Kila cima ya maine di boko to bujiga sulus tak saya. Ni mama tak bayi ni. Bukan ibu. Bayi sumpahin sa trangko dia. Nakao di pamaperang mama anak karim. Si tojen nagtiay kuha bilang ngeri. Ina niya gusto nga naapon no jarita rin tumpahin. Ang ngalalit ko rin imam. Kasabang ko lampung ko rate nakintong iran lampu nasabatir balistri ang tama. Coba rati ko kaya lampung ko salama motor sa ribata. Nah, riwayat kunna Rasulullah sallallahu hijrah atau Isra dan naik di langit tujuan juna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah diturunkan. Amin dan disediakan paransat kaniki kebirinna. Di bawah alam alam pengawasian negara Allah Subhanahu wa taala. Apa kejadian hanya diturunkan menteng anjore. Ikini kinjam matum berapepe gagamma galupatu na mayan tuju ulu. Nakasikala na tuju nang maray sing anjo ragurania. Kana tanggona ba mga barapepe kam magalupatu na Barcelona. Kini siya ang kana siapa. Ako tani Rasul Jibril ang kana. O Jibril magataong nga panjo ko tali. Nagalaiya mi kiyama ka. Ilalan din naraka. Durakaya ruwaya itong anak kana. Kuha na. At kadinigan kasigin nagang maganaan na turinuha. Niya ka na ukuri po tulimpanga. Kasi masaan na sumbasaya na rigwa.
Orang yang pertama dinobatkan menjadi Islam di gua. Nah kanan yo kita salah satu. Nia salah sa jamma. Nia salah na anjo tawangania kalian na tahu sila. Ya dibanding dengan orang yang bukan Islam. Minta anjo waktu anjo sila tangguh tu toh ibatang ya aja ini. Antrai si rombanga, amin awal si antai. Kalau si rombanga, amin awal si kalau. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Niya pone sere kita bicara orang kasar. Nagana magpasan na kau tuwa tariyo. Nagana macam-macam tumunjua. Nagana. Ay. Raiji kana marundongi utaya loando ampuntanaya. Matlala salangan rai salimara na utaya. Iyo nakali-kali namamu. Nah, masih lanjut? Lanjut. Ini saya dari Bama. Kamu tahu mana salah dari Allah kiamat kan? Niat tahu di nagasia. Sila kasi itong tasan na bamban na nagasia. Masih bateri amalan kita. Nah, bicara ang kasarana tumpangan di bawah nagit kakak. Malalambon tayo salang ang drive sa limaran na butaya. At kajihikan min nekamma sa ribata. Biasat ka. Secara Tuhan tenak ke boleh bagi ak kajaria. Ia minta nak kusen ko. Nak kusen ko pasanga. Secara ke. Lebe ugandeng ang man ribala. Santong anje jegaling ko nang entom bainin na. Segulang mangan dari warung kajipur kalibat tu belai yang motoro. Sayan na warung mau di bekamin sani. Kana. Tapi kena nang ali-ali yang make jami'an tu pakaian kek. Kena nang ali-ali yang make pakaian sappe. Keke na bajun na ratea nga. Pila naong iraungan na pay barangban na. Pamati baji na kuchini. Punna kuchini kan na dosa ki. Mingka punna tena na kuchini ki daray. Kasama ano na papagachini ka. Nah. Nampak kadoro marigatte na panjanjo karatta sa menunan jo layanan na akadoro gimana ko kaan ke paja ko na sel magamanya puna ero ang ciri apa lalangani ke ken na wajunna anja ke ken na ro na ri boko nampasan na belai iragane ko nantuna nasikide wana mundu bikakuzali akajiniga di bagian kamaya demikian tu pakaian orang-orang yang non-Islam pakaian adalah pakaian ini adalah pakaian yang haram dipakai kenapa? Karena negara Allah Subhanahu wa taala seluruh tubuhnya wanita itu aurat kecuali dua telapak tangan dan muka ia jinjo dengan tamari aurat bagi bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Masih mau? Atau jentol je? Andi ku kaum baik ini ya. Kira ka kaum tolo luar. Ingat lalu berikan aku kau dipanggaluka. Sabi kawan tu tahu luar si angkanya. Ini antu bentene agamaya. Punikau pandra mintu agama si galam bentene pada sanga. Punikau tu pandra benia. Ini antu pandra tong, ini antu pada sanga. Nah, antu kawan tahu luar ni rapan ni tai palolo. Tarapuka.
Nasangga sipa pun nagipasibong tulujin ni dua. Ira pantoyan to tololo ay manto chambalolo. Nasangga sipa pun nagipagpatitili tarasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Tapi ingat, sedea tay palolo. Kung nagasin na tabapasok na sala o pajana. Aragasin na tabapasambira sala-sala yan to bading kulingan na natena na runa. Tenan to natino. Nagana to tin na ulo girara kakambahuka. Kung naniya chambalolo menten di na kain na najarre parompon na. Tajarri kay galit na. Biasa ito niyambi at chakko-chakko. Yung tean sala-sala pading kulingan na. Kung naniya chambalolo, biasa yung tean sala-sala pading kulingan na. Patinogan to na geno. Yung tuna. Kung naniya taulolo, iranuang magkarawe, dari maik tanang drawe, ingkuro ipanna, yuganakan na tanangi. Sampai sala ditukus sa milalimo. Wala udu di kami saya. Ay kalau kamaya natin dapat kacilaga. Iya. Dosa panilumpo ay tumpo nalinuaan na yemian tuliganaya salah masuk. Apalagi kung nagapa salah kamar. Dia nanya tuntri ni wae. Orang si mangi dia yang kejai dia ni mangi ya. Dia nanya jadi mae. Orang si mangi. Punani pasang kamanan, punani pasang tuntri ini pasang kamanan jentu. Kayak kalaruya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedrea burane. Iya. Apalagi kung na sedrea taurung ka. Sarapachapa di gauna. Gasin to parektanggol ka mamuncul lumpuna. Mingkaya toon di salali tumbanggi di muncul na. Tapi lagi yang mianto tanabala nga. Tapi lagi yang mianto. Tapi lumpua. Tapi laksaba siya roa itong managkanta. Oh, minggu. Kung nabayi nagapasalagang manjo, gasin suniolo rin mong toropandra, gasintong iluran rin mga tumugo, gasintong ipoe, inapoke rin mucho, sana sige de iyan ipoke ay jari mucho, kuha na utubi kami dali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kung bamogi jamatay, kisi bamo pumupuran, Don naniat ki ne basi sana sana pamai. Kitena ne tiero, temianto, anyakko, temianto rahasia kakonia. Ipakabungka kami sulu, nasawa, amal palim lumpua, temianto akulle maafkangi, temianto dosana, temianto apalinna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. May naging panaglang mangar kayo Allah subhanahu wa ta'ala. Barang upay kayo nakimanaba. Nagdari ala siya kang punta dari utaya relente ke parahunya. Indonesia parahunya. Kami antu parasangan suarat tinasaliwan dana. Parasangan aman dari cuna. Parasangan mabarat ka. Parasangan nagtuju baji. Naganatutuwa karyono. Manakalong ko nilang umatimbong asin. Barakanan Allah Ta'ala, panulun na Rasulullah SAW, nasanang buli utata, nasalama irakta, turuga sa lang tampang kajanganta, di Allah rin Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ja'al hadha baladana مطمئنة وسلام لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Allah.